Japuonjre moro ma jahigni 14 olala kowuok e dalagi mani Kerugoya. Wirani familia mare onyiso pek mar tere e skul sekondar mamalo bang' timo penj mare. Japuonjreno ma nyinge Benjamin Maingi ne olala juma achiel mokalo kendo jonyuolne osebedo ka dang'ne mar manye. Anyuola mare lero ni nyocha gisingo mar tere skul ma ginyalo chulo nengone, gino ma ichichni ema nyocha onjao chunye kendo ma omiyo olala. Kata kamano, podi nono ka dibed ni mano ema okelo midhierono, kose dibed ni nitie wach machielo. Huku on Tuesday, siku ya Jumanne, alikuwa anaendea Lisaut katika Idheri Primary School. Enye aliendea alitoka huko kama saa 2 na akafika shule vizuri, lakini kutoka aendee anja rudi kutoka Tuesday. Alifika shule na akachukua, lakini hapo anjulikani alienda wapi mpaka wa leo. Tukamwambia tutampeleka shule moja. Although hakuwa ameipenda. Nimekuwa na wasiwasi sana kwa maana hata silali, hata kukula inanishinda. Kwa maana si kawaida mbeni kuenda. Si kawaida kukua kijana yangu anaenda na ajui hata mamangu ako anje. Mimi niko na stress sana na yeye. Niko na stress za kumtafuta. Nimuone tu akiwa